Ćao, smatram još novi klip na mom kanalu. Danas radim jedan mali update. Imam jedno pitanje za vas. Da li bi vi željeli da ja snimam sa facecamom? Ako bi željeli da snimam sa facecamom, napišite mi u komentare i može like za to ako želite da snimam sa facecamom i subscribe. Znači, subscribe bi mnogo značio i vama bi značilo kada bi vi željeli da ja snimam sa facecamom, ja mislim tako. Ako vi ne bi željeli da ja snimam sa facecamom, onda napišite u komentar ne želimo. I znači, to je to za ovaj klip. Ostavite like, komentar i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!